We were back. What's cooking? What tangana mini kwetia mini. Sabe so rali was di wori ndi duka ndi suhana ndi mwana ndi mango ni. Okay, namsitu bana manji. Yeah, tina mafungo muzi. But what I'm here about ni mafungo ano ni rawano re. Venda rika dwana problem kuwa nga manda. This is the problem ko daka mafungo adzi artist na zi manager. Artist nji zishina approach then uzondo ko da manager. Baba chiko expect her in some manager ni the tewa fachelede na bafanda and everything. I understand as an artist ndi ina na tournament nature. Zingaba fana na msi ara no sign nga company nga music stable. Music stable ya ingaba yone ini at the door ya bori ina bathu bani bangani manager nga ngomu kana naba niko manager nga munhu ni stable kamba record label. Kana natwana toda mngomuntu ni manager outside kobona dependa kore ni kotandla na kazwipiyo kadzi independent artists zezi dzine za vori nazo zivazi ko the red ko the manager okay manager na kumtoda ni vani kumtoda uri itemini ndizine za waziko like uri vatu vanji avapfesesi uri awusiku mapungo pindi na manager manager ndiko the namera manager ndiko the no artist ito generate chelede uri usike hune yakono wana chelede. So ni manager apala feti ndilo zina dono ndo rali ndo andiko podana ari do shumisa nga manda Venda tiri ngori zo zi PR na mini azuto baone ko riri watu artists za ndinga shumisa. So a manager ndo na korero ri ni wane zi gigi ori ko wana chelede akoto zi promotion the radio zi interviews publicity ako handle everything bango bachizwita abana manager ndo handle certain portion ya the very ndine yo ya gigi the interview the newspaper the magazine the blog abana mungwe food comes le thama yawe kandi shaka kandi mini another handler uisa music radio ni kezo ndi hezo zwithu. So bunje bambi bayani bako balo understand phambano yo manager mushumo wa manager ndita mini chelede ne itiwa depending ka agreement depending ka company depending kori apo petu chelede ko jenisane pezi musi hono artist ako performer udo performer aita chelede generate wa kono mwezi jambo ronde generate ne 50,000 nga mwezi manager do percent yawo ina jayan arali haba ho rizino ndi record label ine ya wori ndiyo yo investor wa chelede ka ini ringari kwamba ka uri ndinile radio na be wabadaliwa chochoti ayola na wana wako sponsor chelede yawe the TV ni na mini na the traveling na akomwe chaka zungu zazikuiteya pusha the single push album ina onori the manager na ku investor kaini ngori maybe una chelede osedzela mafungo ori mini ndidona chelede nga mrawo nichi blow up kana nisa ko blow up zozo nikushuma ngore chelede uti wena mini chelede we mrawo fedzi rina ari understand mafungo so ndakubona ya ndizori rasizana zori manager wori uwa kushuma nda artist zwembo zori chelede jina ka account artist no artist mushumo wawe ndi upika music mushumo wawe ndi ori bathu bateveli bawe na zwiḽiwa zwa ndebe bamubone wavhuḓi na mini zwoṱhe arani artist khulwane ḽine wana na muthu ndo nyamba the stylist charm zwino ini wana focus ku shuma na music manager ko pisedzana zwiṅwe zwoṱhe chelede ine nayo iko generate based ka agreement ya biwe ndi ine ṅwedzi tshipera kana heneyo vhege ngoralo na ḓo wana portion yam nya dovha hapo futhi nga request dzi bank statement uri ari bona zori na ṅwaro shuma vhugai ro ita mina zwo yango fhambana. So ri ḓo wana ḓuvha kha musi na vhuḓi nda to dzula ra to amba nga heli fungo zwa vhuḓi la management wa dzi artist ari tendelana uri ndi ḓo zama uri ndi kwamana na masuwana anga vhona nga vhokhomzero ri to ḽi dzulela fhasi ri ḽi discuss fhedzi zwo zwino ndi kho to zama u highlight fhedzi uri manager asi sponsor cha muimbi manager hango tea sponsor muimbi we ya ndi vendo pfara nduri ndizo naona kha dziṅwe dza company wana uri una booking agent ndiye zwine ndanga ri ndi kho ṱoḓa questa ya remember ndi kho tea uri ndi book questa tshifhinga tsho fhelaho athi ṅwamba na manager wawe ndo swika enda amba na booking agent ndiye ne ambudza price
yari i tshi fhedza fudzi yari arali ni khou ṱoḓa na muimbi muṅwe kana vhavhili on top, price ya ndi nga dropa nga this month ndi wana discount. So ndi vhathu vhane vha tou ḓilana na ngo buka vhaimbi, ndi vho ḓilana uri ri tshi buka ri buke eṱhe ri vhone, ha kona u vha na hezwo zwine zwi amba uri ndi relationship. So zwo ya nga u fhambanana, manager, booking manager, mini ngo ralo. So Venda a ri tshi tou vha na structure tshine ra nga ri tshi fhaṱa, vha fhungana sokou pfhi ri khou shuma, ri khou phusha, ri khou ita mini. Zwino vhaimbi vhanzhi vha hayani ndi khou tou humbela a ri zame u dzhenelela, ri zame u guda, ri ṱoḓa u pfhesesa zwa uri zwi shumisa hani zwithu. Na hanea vhaṅwe vhane vha sokou vha na dzi beef na vhaṅwe ngori khamusi no vhidza muthu radioni ra ḓa ita interview a wana a khou baleliwa, navho sokou futa na sokou ṅwala social media ni tshi ya gaiga enda kone zwi a dini hezwo zwithu. Nṋe ndi a ḓiḓivha ndi sokou ṅwala zwine nda funa, but zwine ndi khou ṅwala zwone ndi ngauri ndi vha ndi khou ḓivha ndi khou ṅwala uri mini. Sa zwino ndi ḓo amba uri promoter ndi khou humbela pfarelo khou amba zwoṱhe zwine ndi khou amba zwone. Hezwiḽa ndi tshi khou amba uri vhathu vha khou badela, nṋe a thi khou tou amba muṅwe na muṅwe wa promoter, ndi khou tou amba hanevha vhaṅwe vhane a vha khou badela. Zwino ndi khou vhona dziṅwe dzi ṱhama dzanga zwino dzo no ndzhigela ngori ndo mara vhaimbe vha badeliwe, arali tshi zwavhudzi zwo vha ḓo badeliwa nga exposure. Nṋe ndi kha ḓivha ndi duka, ndi Suhana, ndi ṅwana, ndi wa Manguni. This is the podcast with Nema. Wakati na Nema. Vha ḓo zwa ngwanisa hani 0826937124 kana vha dzhena kha website www.venrapradiostation.co.za. Vha ḓi downloada music wa mahala une vha wana uri ndi music wa vhaṅwe vhathu une u khou tea u rengisiwa wa upload nga muthu, kha mula vha u reporte ro u remove ngori ri nga si kone u vhona dzi nyimbo dzi khou dzula dzi khou dzhena, dziṅwe ri a dzi ḓidzimisa ra si kone u dzi vhona. Fhasi haṅwe futhi social media yashu na mafhungo a wanala kha zwa tshitangani.co.za. Nṋe ndi kha ḓi ri sa murwa Manguni a vha ri ndi nyamalale haya mafhungo haya dzi manager ri ḓo tou a dzulela zwavhuḓi, dzi promoter ri ḓo ḽi dzudzanya. Ndaa.